Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti panagsarita da isingkan Mayor at Chona. Nakuna tinaut-udi asaan nan amaanusan ti mapaspasamak iti nagbagtan da ni Don Leon. Nakuna na pa'y nga amangan no dinan madairan ti amin, kaya't noon niya ti mapanunot na nga aramiden. Iti sa Bali a Bangir, saanin na nasdaw ni Hepe Salvador, iti adadwa bangkay anairwar iti nauram nga abandonado asanikwa ni Don Leon. Kabayatan na. Agpampanunot latay ti pamuspusan ni Mr. Wong, tapno mapadisinan ni Don Leon. Itagagayem, dinggin nyo tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Pudno, jakon sup-suplayan loga Don Leon. Ngam kaduan lata kadagiti kliyente na ti sana katang kanyak, kapuulayan da kano itad kadakwada Don Leon. Talaga kabuteng da Don Leon dito San Bartolome. Ngam sana kagpatiw kan kuala. Halamida ka amin kabalak. Tapno mapadisik da jay Don Leon, kat sakton mabigbig kingpin dito San Bartolome. Boss! Anya madamag Maximo. Nakasalitam ka din dagiti boyo tayo. Wan, boss. Kat, mapukpok ako dyan para timpla tayo iti droga. Aniya, kasano na pasamak na ita? Awan ti makamo, boss. Ultimo dagiti kakadwada. Saan da nga mo no sa dino tinapanan na? Sinapulyo ko, ma! Inaramid min, boss. Ngam di mi nasarakan. Di mi pa yun makontak ti cellphone na. Kasano nga lodan? Sabay sulayang talkag may papan panagtimpla dologa. Ikagumaan mi latan na sa pulan, boss. Di kagdanag. Lumbang laing, kasapulan tayo dahil dyan tao. Iso bilokan nyo. Agyaman iti panangis sakit mo kanyak, mama. Nga magingkat mabalin. Diyak kayat asyak ti agbalin arason iti saan nyo apag kinaawatan ka ni papa. Iha. Amok mariribukan ka. Gapo iti mapaspasamak ita, mama. Isa ano kayat mo? Kuyugan ka amapan iti ayan ni Padre Simon. Ha? Amok adakkel ti maitulong kan ka ni Padre Simon, mama. Oh, sige, iha. Kaya't ko day taasing-asing mo. Sige, mama. Kuyugan kayo. Agpaiso ka di ako kuha ni Don Leon, tinaura mapastek. Dardi. Kasta ti rumrumwar iti investigasyon, Simon. No kasta nga ron. Tao na ka di dagiti nauram. Diyak pa'y nakasarita ni Don Leon. Madama pa'y lang ti investigasyon. Kasta ka di. Dahil tati agpaiso. Una yan. Nakarkaro man ang dagiti paspasama kita. Kaslawan mo tan panaggibos dagiti saan anasayat apagteng dito'y San Bartolome. Sana bali, Simon? Ne. Tilugan ni Mayor at tinagsardang iti batog ti simbahan. Huwag agpaiso. Tinasayat. Baliwan tanto langan ti agsarita, Simon. Adalang ti asikaso. Anyat madamag kan, Maximo. Labinginan, boss. Yan talaga di ni pala nasarakan ti buyot tayo. Kaya saan mi na makontak ti cellphone na? Palieta! Sa dito na panana? Anyat na pasama kan kuala? Boss, Tsak makusto aday toy, Maximo. saan kami ngagsardang, boss? Aramidan mi ati amin, tapno maamuan mi. No niya tinapasama kiti buyot tayo. Sige! Talasin nyo lang, ha? Talaga tsak makustuhan mapaspasamak. Amang ano adda kiti pa kay naigan Don Leon da ito'y pagteng. Ikagumaan mi nga po dito, boss. Saan kami ngagsardang? Nasayahat no kasta. Ala, agtignay kayon! Luni Chora ti gagaram. Awan ita diti mansyon ti asawa. Si Katigagarak, Don Leon. Anya ti may paiko ken kaya hepe. Kaya't ko akumpirmaan ken ka. No talaga asikati akin kukway tinauram nga abandonado apasdek. Ijay barangay Silmot. Ay, saan kong ilibag? Pampanunutin nga rod. No asino ti responsable ti napasamak. Tasigon iti report.
kat naigagara ka no ti oram. Don Leon. Si Kahepe, awan ka di pa'y laing ti impormasyon ana doktala, may papanitikin na sa asino, ti responsable ti napasamak. Ha? Wino talaga nga awan manen ti maaramidam, tapno masulbar da dyan napasamak. Di kag danag, Don Leon. Ikagumak nga ramidan ti amin akabaalak, tapno masulbar dayjay anapasamak. Ngem kayat ko lang asaludsudan kan kadaytoy. Sigurado ka kading awan ti pakainaigam, iti pan nakairaman dagiti taom, iti nauram apasda. Oh. Apay anak lahat ka, Don Leon? Saan nga agnanayon ti palimed, Don Leon? Dumteng latta ti kanito, amaduktalan no anya ti agpaiso. Kataganat ka, amangan no addan tupay nakarkaro apakaklaatam, gapo iti di mo namnamaan akinapudno. At damat punto ni Don Leon iti kasdaan na ibagana, Mayora Chona. No naibagam kan kuha na tinapasama kan ka iti. Nalabit asana nagbanag iti kastoy ti amin. Padre, Ang aman niya nga rod, napasama kan ti amin, Mayora. At daditan. No makaanos kay ter aramidan na ita, aganos ka. Tamok. Dumtang tumot lang ti kanito amapunas ti gura na. Gapoy ti kasjay a napasamak. sapay na ko mga rod, Padre. Padre, si kala ang tinangibagaak iti amin. Sapay la kuma, taagtali na adpay laeng apalimod ti amin. Sana nanas ka nakidawam kanyak day Mayora. Pawatak. Angam kidawak nga agbalin ka kumamat anatibkar. Tamangan no adda pa'y dumtang apagtang itibiyagyo apakaklatan. Ha? Isong agtalinad ka kumanatibkar. Kat sapay la kuma, tagbalin kan tumat aman nakaawat no bilang laeng. Jak magustuhan dagitin sawang ni Jefe Salvador. Kasladam mo na kadagiti mapaspasamag, Pogi. Nanya ti kayat yung aramidak. Ibagayo lang, amo. Nakasagana ka mang ipatungpal. Itanyaman na kayat yung amapasama. Ikari kasan kayo amapaay. No ita, agpaliiw tayo pa'y. Kaya't ko asigurado ti amin. Tamangan no anyan tukit di ti mapasamag. Amo, Saan tangag darasudos, Pogi? Jag kayat nga danturom suwa parikot tayo. Iso nga agpaliiw tayo pa'y. Naimbagta mong ter aramida, Monica. Diyak kayat abaybayan ni Mama, Padre Simon. Gusto day tangar aramidan. Laglagi pa yung anapalalo ti panangipatagnakan ka. Tatimay sa nga ina. Di nan tumabalin abaybayan ti anak na. Padre Simon, Anya dita, Monica? aawan, Padre. Mabiit lang, Padre. Mapanak ijaayan ni Mama. Amangan nga no kayat nanti agawid. Sige lang, Monica. Madlaw nga adda kayat nga ibaga ni Monica. Nalapit na may papanit ti kinatao na. Ti sana nga mo. Mabayagan nga mo tipod no. Ngam saan ko mabalin nga ipadlaw ka ni Monica. Nga mo kunti amin. Nagkariak ka ni Mayora Chona. Adyak ibagbaga iti uray asinuman ti impudno na kanya. Hanya nga tamag. Sabay la kumama sa lakaran da Maximo jay palatimplami dloga. Dakal po kaw glupok no sandan makita da jay boyot me.
Ni Don Leon. Anyaman kata ni bagada ito'y tao. Hello, Don Leon. Anya da mo may papanitipan na kapapatay na kiti tao. Ha? Pagsasalutsutan ka, anya da mo may papanitin na pasama. Hawa na mo kibagbakam, Don Leon. Sigurado ka? Sigalaing tinatured naman kalaban kanya. Ngayon, traitor ka. Nalaing kag sao kasta, Don Leon. Si kag na data tlaidol. Amok nga da dagiti nalima din wayat mo adang kontla kanyak. Ulay di agsosyo tapay lang ni Kosyo. Iti kasta tinurtisaw. Amok latan niya tapakay na ikamitipan na kapapatay dagiti tao. Pinoted na salitaan. Hawa na mo kibagbaga na tao na papatay. Ngamlas ka nagbalin kami na libta ka na Maximo. Naligatan, amang ano niya iwayat Don Leon. Mariripo ka na. Idi nagsarita kami kini Hepe. Nabagas dagitin sawag na. Kinapudno na. Kat atapak nga magan. No adamo ni Hepe ti pan nakapapatay dagiti tao tayo. Ngam ita inawagak ni Mr. Wong kasla damat laeng amuna. Amo. Panagrik na. Kat pagay ay ayaman dagiti awanan pain. Amo, amang ano panawanan. Tapnog tignay tayon. Total, plano yung matlang alikidarin ni Mr. Wong. Saan tayon nga itantan? Bugi. Kan may sa. Saan narumba nga pagdanagan nyo pa ni Monica? Ngamin. Saan nyo matgaya mapudpudno nga anak? Ay. Ala, tapanunute ka na ipag. Noan niya ti kasayatan na maaramid. Bastag sagana ka laeng. Tapno maipatungpal mo iti husto ti kayat ko ang mapasamak. Sika ti matungpal, amo. Uwan gayam. Addan iti laboratorio tayo. Ti sigod a tao ni Mr. Wong. Ngagtimtimpla iti droga. Ha? Agpaiso po ki? Wen, amo. Nukasta nga ron. Sigurado nga agswekan ti negosyo ni Mr. Wong. Saanen adi kalidad ti produkto da a droga no awanin ken kwa ti sigod a taon na. Kaya't kapoy ti dayta. Mapukaw ton dagiti kliyente na. Iso asigurado a dagiti sigod a baluarte ni Mr. Wong. Kat maala tayon ton karamanen ijay syudad. Talaga saan min na masarakan pa itibuyot tayo, boss? Olieta! Kasano pa ita ni Kosyok? Asino pa yagtimpla loka? Boss, Hamumat at loka kang lunan pangalalaan tayo dakkel katan. salamat nga so tibuyot tayo ang makamong agtimpla iti droga, boss. Pudno dahi ta. Ngam class A timplahan dahi jay buyot tayo. Sana maala dagiti daddo masikleto pa nagtimpla na. Sikulado mo mabakalidad loga isupply tayo kadagiti kliyente no sa balinton laman na. Iso saan tayo latag saldang Maximo. Sapulin nyo dahi jay. Amuan nyo no anya napasama kan kwa na. Matumpal, boss. Saan kayo agsaltan? Kaya't ko maamuan no anya talaga napasamak dahi jay buyot tayo. Anya tinapaliiw mo dito'y mansyon. Bayat tikawan mi ka ni Monica. Kanayon nga agsarita da serlyon ken bugi, ma'am. Ha? Dayta ti agpaisaw. Ken imay dito'y ni Hepe. Nagsarita da kin ni Don Leon. Ne, anya nga ta tinagsaritaan da. Dayta laeng ti saan ko a maibaga, ma'am. Jakmet ngamin na ikan iti gundaway nga imasidag kadakwada. Oh, Kumusta mo ti pan nakisarita yo kin ni Padre Simon, ma'am? Naksayan ka da iti dagan senyaw. mariknak anak sayan, ising.
Iso dakkel ti panagyaman ko ni Padre Simon. Ma'am, Naimbaglakit din taada ni Padre akanayon a pagkamangak. Nukas di akas lasaan kun akabailan ti ibakbaklay ko aparikot. Naimbag, taadda akanayon amang bagbaga kanyak. Di ba't la umawakan, Maximo? Masikulala kung talaka. Kakanatan palikot dumdumtang kanyak. Agam sanak mapukawan namnama. Amo kadalata malamidak, tapno siya klatag baligi kadagiti amin. Ni Maximo. Sapay lang ko man napintas damag na ito. Hello, Maximo? Boss! Ganda na alaming impormasyon may papan itibuyot tayo. Anya napasama kan kuha na. Awan da ka sa napasama kang kuha na, boss. Nasayat nga no kasta. Ayan ang alutan. Imagam kumakan kuha na nas ka nagtimpla manan idilibel tayo dloga. Diya kung mabaling na ibilin kang kuha na tayo, boss. Ngamin, at daitan itiikot na Don Leon dahil diya tao tayo. Anya! Anya daramidan ni Mr. Wong, iti kasta na amuan na. Gagayem di uliwayan na denggen, ti umadanin aggibus a nobela tayo a napauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Nalaus ti pungtot ni Mr. Wong, itinaamuan na mapukpukaw ti buyot na atalken ng agtimtimplay ti droga. Binilin na nga rod na Maximo sa pulenda no sa dino tayan tinasao abuyot da. Iti sa bali a bangir, kinuyog ni Monica ni Mayora Chona anapan ije simbaan, tapno makasarita na ni Padre Simon. Madanagan niya minti balasang, gapu iti dagense nalaklak amon ni Mayora Chona, gapu iti panang papapasken kuana ni Don Leon. Kabayatan na, inawagan ni Maximo ni Mr. Wong a boss na. Itagagayem, dinggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Ni Maximo. Sapay lang kumana pintas damag na ito. Hello, Maximo. Boss, at na alaming nga impormasyon may papan itibuyot tayo. Anyat napasamak kan kuha na. Awan tidak ka sa napasamak kang kuha na, boss. Nasayat no kasta. Ayan ang aludan. Imbagam kumakan kuha na nas ka nagtimpla manan idilibel tayo dloga. Diya kung mabalin nga ibilin kang kuha na tayo, boss. Amin. At daitan itiikot da Don Leon dahil diya atao tayo. Anya? Maximo! Anya ka din dahi tayo bakbakam. Dahil ta kinakalat din nga impormasyon, boss. Kimapangan iti grupo ni Don Leon ti para timpla tayo iti droga. Imposible! Kaslasahan ko pa dyan dahi ta, Maximo. Boss, Naskan kong pilmalak dahi ta. Saklaki ti umanugot iti kasta na amuak. Mabalin ko ti agdamag kan ni Happy Salvador, Mama. Saanan, iha? Diyak kayat ang makibiyang ka iti daytoy abanag. Mama, Ang mga no nakarkaron a pagpupudutan na kanipapam no aramidam ti kasta. Amumat adi na kayat ang makibiyang ka no maipapanan ka dagita abanag. Siyaklatan ti makam mo. Siyaktulatan ti makisarita ka ni Hepe Salvador. Song patam cellphone mo, Don Leon. Ayop ka talaga. Song pata mo na. Hello, Mr. Wong. Anya man ang timasapal mo? Ayop ka, Don Leon. Amok adang glopong palatimplak dloga. Ayop ka talaga. Sinulot mo tao. Amangan mat ngamin. No di mo amo atarak na dagiti tao, Mr. Wong. Isungin makahan kanyak ti tao. Di ko namkit di. Impakat mo manan kinatosom. Sige, Mr. Wong. Agpuntot ka lang ta. Ipapas mo ti pungtot mo. Tapno maataki kan. Akalwat ka, Don Leon. Jack palapsan dahil tayo nalamid mo. Ayop ka. Saan mabali dahil to'y? Naskadaktik nayak. Alamidak amok lumbang. Tapno malikson dahil tao toso. Gusto mo't ngamin ni Ma'am Chona, Monica.
Baybay am nga ison ti makaam mo iti amin. Ngam saan ko ang mabalin abaybay ang latan ni Mama, Yaya? Kaya't ko atulungan. Monica, Ang mga noan niya ti mapasamak ka ni Mama. No isulatan ti agtignay. Amo matakanayon a parupaan ita ni Papa. ay, wan nga ron. Nadlaw kumot dayta. Maasyanak mat kini Ma'am Jonah. Ngam awan ti maaramid ko, balasang ko. Ngamin, narigat atubngaran ni Papam. Yaya, Ket dayta ti kabutbuteng. Gaputa kabailan nga aramiden ni Don Leon ti anyaman akayat na. No iso ti makapungto. Nyajay ko na, boss. Pagsakalaam tao tayo. Lautan tayo, Don Leon. Anya, angan, boss. Ang mga numaatiw tayo, no aramiden tayo dayta. Apay ko mamahatiw tayo. Saan tayo itulok nga atiwan da tayo? Saan mabalin? Boss, nurautan tayo ni Don Leon. Saan lang nga dagiti buyot na ti makainkwentro tayo? Sigurado nga agresponde dagiti polis. Maximo. Iso pa nagkunakit sana basta-basta isayang kat tayo dayta, boss. Manguray tayo iti napinta sa gundaway. No manugot kayo boss. Malala. Umano ko tak. Ngam kayat ko aging guide ton maramdama. Ada may asing mo mabalin tayo isayangkat. Tapno maksayan sulon ko. Sige, boss. Aramidak dayta. Nalaos ti pungtot ni Mr. Wong, Pogi. Sigurado ngamin, adakkel ti pukaw ti grupo na. Gapoy ti kaaddan iti grupo tayo, ti para timpla na iti droga, amo. Ngam kayat ko nga amwem. No adda ti traidor kadagiti buyot tayo. Apayan ako nam ti kasta, amo. Takasan no kumaamaamuan ni Mr. Wong. Nga adda ti grupo tayo ti sigod at tao na. No awan tinangidanon ken kwala. Unyag paiso, amo. Iso nga amwem no asino ti kontakta. No asino ti nakaamuan da Mr. Wong nga addan ka na tayo ti sigod at tao da. Ikagumaa ka mo. Apaman amamwam. Likidarimon. Nadnadlawa kaslad da kayat mo nga ibaga kanyak, Narding. Anya ka di dayta? Saan kan ngagbayin kanyak, Narding? Arig nan kat agkabsat ta. Amok dayta. Ita. Anya ti kayat mong ibaga? Nagunagmatan dayta sinaay mo. Kayat ko lang amin amarelax terik na. Adda ka di mang burburibor kan ka? Wano, kayat mo ka din nga ibaga kanyak? No apay nga iti naminsan. Ket adda nakitak ana imansya adara iti kawas mo. Anya ti pudno na pasamak, Narding. Simon, pangaasim ko ma. Sana na day tati pagsaritaan ta. Among, Narding. Madlaw nga day limlimad mo kanyak. Husto ko man. Pangaasim, Simon. Naimbagta na ranaan ka dito'y presinto, Hepe Salvador. Kinapudno na, Mayora. Sangsangpat kumutlaeng. Nagapuak ngamin iti ayan ni Simon. Kasta ka di. Di ako nagpalpalikaw pa'y. Naamwa ka na pan ka iti mansyon. Anya tinagsaritaan nyo kanilyon. May papan iti abandonado a pasdak. Ana ipanagan kan kuana, Mayora. Diyay na uram. Ha? Nakaskas daw ngamin. Abandonado day diyay a pasdak. Ngam adadwa ana iraman a tao ana uram ijay. Kaya't ko amaamuan no asino dagi jay. Ngam saan ka nung amamon ni Don Leon? Kasta gayam. Diritsaan kayon, Mayora. Adaken ka, no kaya't nakatulungan, wano saan. Anya ti kayat mo asawan, Hepe. Adan dagiti sa gabasit nga ebidensya, ama inaig kini Don Leon. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Hepe. Sika ti ina ti ili, Mayora Chona. No kaya't mo atulungan ni Don Leon.
Makitinulong ka kumamat kanya. Ha? Malaksid langan. Nuad damot lang. Sumardeng kan, hepe. Diyak magustuhan ti kasta pa nagsasaom. Mayora. Nalipatam samatan no asino ak. Iso atanangam kumamat ti tabas ti dilam. Sumagmamanulang dagiti buyot ni Don Leon nga da iti dayjapas dek boss. No kasta kalod, agtignay kayo Maximo. Kayat ko ipalik na kini Don Leon sa anak mabutang kan kuana. Matungpal boss. Haganat kayo lang. Aging kat mabalin. Kayat ko nadalos isayang katyo. Oray awan pagilasinan ada kami timang paksyat kadagiti buyot ni Don Leon. Sigurado matlang ada tayo ti pagatapan da, boss. Amok na ita. Ngam kasayatan matlang awan na dagsan ebidensya. Tapno awan pamanagnak nga daan mo tayo napasama. Aging gaita. Saan pa'y lamapunas iti isip ko tinaibaga kanyak ni Hepe Salvador. Sa balit agparparik na kanyak. Panagkunak kat adan amo ni Hepe may papan iti aramid ni Leon. Kasano itan? Ibagak na takin ni Leon tinaamuak. Sigurado ang makaungat man ang dayjay no bilang laang. Ngam no ilimod kumatkan kwa na. Siyak tulakit di ti dakas. Siyak ti maipit iti sitwasyon. Hanya nga tati rumbag nga aramidak. Asino da ito'y? Numero la ang tagparparang iti cellphone ko. Hello? Hello, Mayola Locante. Ha? Mr. Wong? Sa kalod. Pasensya ka no kabalbalo no Miloy, nalamat ko imawakan ka. Kaya ko lang ipakamukan ka. Asado at baliki kinatuso asawam, Don Leon. No anyaman ti susik yu kanilyon. Awan ti bibiyang ko. Hanya ti kaya tasawan ti kasjay nga imbaka ni Mr. Wong. Madanaganak. Akan mo! Itan! Sigurado tayo asa na makabalis sa punos na ditiyan na ditapos na. Tira! Da kayo! Manglikaw kayo! Ang mga nada makalipas! Sige ka ba! Tira! Tigra na dang imat to. Tiba ito itinitapas na. Sige! Saan tayo agsardang? Aging gati tayo mapaksyat. Amin da kita! Yaya Ising, madlaw nga aburido ni Papa. Kaslada ti dakas sa mapaspasamak. Wan nga raw, Monica. Anya nga tati mapaspasamak kan ko, ana. Diyak matam mo. Ngam saan mulatan nga ikaskaso. Amangan no maibaw ingpay ken kati anyaman apungtot na. Ha? Basta dito'y kalaang balasang ko. Saan ka suminsi na kanya? Ha? Dajay, rumor samat ni Papa, Yaya. Bay amlatan. Amangan no adda na patag apapanan na. Masigurado ka ni Mr. Wong ti akin na kami ti amin. Iso madlati atap ko, amo. Jay awanan pain. Nagturitan. Pinaraot na din ti may sa abutega tayo. Sana bale, amo. Tawan ti mahala day jay. Dagiti lang sa magmamano abuyot tayo ti ate jay. Ure pe kasta. Jak magustuhan tinapasabak. Amo. Iso nga galwad day jay a Mr. Wang. Inibos lang ti pasensya. Iso arumbang laeng agtignayak matay. Iso mapantay ti ayan dagiti talkag abuyot ta. Tabilinag ida. Inam tinaidasay at tao ni Don Leon iti panangraot mi ti bodega na, boss. Sayang, tawan ti pakairanuda na nasarakan mi, jay. Saan bale? Tinapateg. Nagbaligi kayo. Boss, Sigurado nga walay kaskasano. Makiipay dahil jay ngay nalamid yo iti halimutan ka ni Don Leon. sana ron bangag sigurado tayo, boss. Amam mo tayo ni Don Leon.
iso tima ko na aking pin dito sa San Bartolome. Saan ko kabuteng dayjay, Don Leon? Ah, Ama munak, Maximo. boss. Ha? Ni Don Leon umawawak. Mabit lang tasong batak, Maximo. Hello, Don Leon. Nakawag ka, Matt. No talaga na tuloy ka. Agsarap ka, Mr. Wong. Atiya. Umanugot nga ta ni Mr. Wong, iti kayat ni Don Leon. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika, ken iti direksyon ni June Rebotaso. Computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DCWT 540. Ken daytoy ng estasyon